Pozdrav za sve gledaoce YouTube kanala Električar 1. U današnjem videu predstavit ću vam univerzalni merni instrument Aneng 620A. Radi se o univerzalnom mernom instrumentu sa jako velikim displejem, 4,7 inča, odvojivim mernim kablovima, mogućnošću merenja jačine električne struje, dakle kompletan unimer. Instrument dolazi u jako lepom i praktičnom pakovanju koje po svom stilu podsjeća na pakovanja mobilnih telefona. Ovdje je sam instrument, a ovdje su merni kablovi i temperaturna sonda. Merni kablovi su sa silikonskom izolacijom i rekao bih jako dobre izrade. Deklarisani su za napon od 1000 V i struju od 10 A. Oba kraja mernih kablova posjeduju odgovarajuće zaštitnike. Pripadajuća temperaturna sonda omogućava merenje temperature do 1000 stepeni. Uz ovaj instrument dolaze korisnička uputstva na kineskom i na engleskom jeziku. Glavna odlika ovog univerzalnog instrumenta je njegov ogroman displej, čak 4,7 inča. Sa donje strane zapažamo 3 priključka za merne kablove i sa strane zapažamo 2 tastera za promjenu funkcija i sa gornje strane taster za uključenje. Sam instrument je smešten u zaštitnu silikonsku futrolu, tako da može da se koristi i na terenu bez bojaznosti da će doći do oštećenja. Skidamo zaštitnu foliju i uključujemo naš instrument. Baš impresivno deluje ovako veliki displej, napominjem on nije touch screen, ali je jako veliki i pregledan. Čim smo uključili instrument, dakle dugim pritiskom na taster sa čeone strane, instrument se nalazi u automatskom režimu. Vidjet ćemo šta može sve da meri. Priključujemo merne kablove i zapazite, na samom displeju označeno je šta treba priključiti u koji priključak. Srednji priključak predviđen za crni merni kabel, dakle COM, i desni priključak, obratite pažnju, priključenjem crvenog mernog kabla u ovaj priključak ovdje bit će omogućeno merenje napona, frekvencije, kapacitivnosti, ispitivanje dioda, utvrđivanje kontinualnosti provodnika i merenje otpornosti, sve simbolički prikazano na displeju. Sada, kada se instrument nalazi u automatskom režimu rada, vidjet ćemo šta sve može da meri, a da ništa ne podešavamo na samom instrumentu. Naš instrument je u automatskom režimu rada, merimo naizmenični napon. Evo, 237 V. Obratite pažnju, pozadina ekrana je crvene boje, što znači da se meri napon koji je opasan po život. Dakle, on je prepoznao da se radi o naizmeničnom naponu, piše AC 237 i u donjem delu ekrana prikazuje frekvenciju tog napona. Ništa ne menjamo na instrumentu, merimo jednosmerni napon. Prepoznao je da se radi o jednosmernom naponu, vidite 9,8 V jednosmernog napona. Displej nije crvene boje jer je bezbedan napon. I dalje ništa ne menjamo na našem instrumentu, merimo otpornost. Otpornost 2,22 kOhma, to prepoznajemo i po 3 crvena prstena na našem otporniku. Dakle, i dalje ništa ne pomeramo, spajamo merne kablove i začujemo zvučni signal koji upućuje na kontinualnost između njih. Tasterom sa bočne strane možemo da odaberemo veličinu koju želimo da merimo. Prvi pritisak, odlazimo u merenje otpornosti i ispitivanje kontinualnosti provodnika. Sljedeći položaj je ispitivanje dioda. Sljedeći položaj, merenje kapacitivnosti.
Ovdje imamo kondenzator od 10 mikrofarada i merit ćemo njegovu kapacitivnost. I evo, za nekoliko sekundi displej pokazuje 9,58 mikrofarada, što je u stvari verovatno i prava kapacitivnost ovog kondenzatora, uzimajući u obzir njegovu toleranciju. Sljedeći pritisak na taster sa strane omogućava nam ispitivanje prisustva faze u nekom provodniku. Koristit ćemo samo jedan merni kabel, crveni, priključen u krajnju desnu priključnu tačku. I evo vidite, kada smo dodirnuli fazni provodnik, kako reaguje naš instrument. A evo, kada dodirnemo neutralni provodnik, dakle, ništa se ne menja. Ponovo, fazni provodnik. Sljedeći pritisak na selektor sa strane, merenje temperature. Priključujemo temperaturnu sondu. I zagrevamo termopar. Pratimo promjenu temperature. Sada ćemo da testiramo naš instrument kako meri jačinu električne struje. Ovdje imamo izvor napajanja i mali ventilator kao potrošač. Ovdje na displeju napajanja očitavamo struju od 130 mA, odnosno 0,30 A, što je približno stvarnoj struji našeg ventilatora, jer zapažate ovdje deklarisana struja od 0,14 ampera. Priključit ćemo naš univerzalni merni instrument da meri struju. To ćemo da uradimo tako što samo crveni merni kabel premeštamo u priključnu tačku za merenje struje. I dalje on ostaje u automatskom režimu, dakle ne menjamo ništa. Moramo da rastavimo električno kolo i redno priključimo naš ampermetar, odnosno naš univerzalni merni instrument. I evo, na displeju našeg univerzalnog instrumenta očitavamo struju od 138 mA, odnosno 0,138 ampera. Dakle, jako precizno, znatno preciznije nego samo napajanje, što je i logično jer je ovo napajanje predviđeno za struje do 10 ampera. Klikom na link koji se nalazi u opisu ispod ovog videa možete pogledati kako je Banggood na svom sajtu predstavio ovaj univerzalni merni instrument. I evo nas na Banggood sajtu i gledamo naš univerzalni merni instrument. Vidite, cena 22,99 i dostava nepun $1. Putem crvenog dugmeta možete da poručite ovaj instrument, odnosno da ga kupite. Ispod vidite slične instrumente i ovdje nekoliko videa kako su gledaoci predstavili ovaj instrument. Scrollujući naniže vidite sve tehničke karakteristike ovog instrumenta i u slikovnim porukama vidite sve osnovno o instrumentu što smo mi i videli u našem videu. Hvala što ste gledali ovaj video, podelite ga svojim prijateljima, pozovite ih da se prijave na YouTube kanal Električar 1, a do narednog videa mnogo vas pozdravljam.